Hello. Good morning, ma'am. Ma'am, diri la ano no, Francis? Asa siya? Ay siya? Ay, langga. Magatod mi si, magadto kag Jollibee? Ha? Oy, mao day nakailis ka. Unsa day nimo karon? Ha? Birthday nimo? Birthday nimo? Langga, langga. Naay nagpahatag og regalo sa imuha, hatod namo ha. Unsay gusto nimo nga gift? Sagon sa lang? Kabalo ka sa gikan ang gift wala? Wala. Ay dali. Dali tanawon na to ha. Wow, birthday din niya pila imong edad? 7. Wow, very good. Dali lang nga. Abrihi diri o na diri imong gift. Dira oh, birahan na nya ipataas. Sige. Kaya? Happy birthday! Oy! Happy birthday to you. Happy birthday, Francis! Dali ka lang nga. Dali. Happy birthday. Happy birthday. Wow! Naay! Dagan kayong chocolate si Francis. Oy! Di maulaw gwapo-gwapo. Langga, kabalo ka kung asa gikan imong gift? Kabalo ka wala? Wala. Oh. Ang ingon sa nagpadala, anak siya na happy birthday daw kay Baby Francis. Tapos, I miss you og I love you daw. From Mama. Asa si Mama? Mama. Sa abroad. Nasa Riyadh, Saudi Arabia si Mama, no? Oh, ipadaan pa yun ni Mama si Francis og teddy bear, oh. Ganda-ganda ng teddy bear ni Francis, oh. Habang wala pa si Mama, kana imong ihag ha. Ha? Sige. Unsa ingon kay Mama langga? Selfie sa kay Mama. Unsa ingon kay Mama? Thank you kay Mama. Unsa pa? Ingon niya, I miss you daw. Mingaw na daw siya sa imo. Unsa maingon? Mingaw pud ka kay Mama wala. Mingaw ka kay Mama wala. Mingaw, oy, I love you po daw. Unsa ingon? I love you too, Mama. Ulawon. Happy birthday. Sige, mag-blow sa si Francis og candle. Baby, oh, dagan kag gipadala si Mama sa imo, dagan kag food, no? Tapos napay daghan kayo nga Jollibee, naay daghan kay nga donut. Wow! Bongga. Sige, birthday wish ni Baby Francis. Wish siya, mag-blow. Yehey! Happy birthday! Unsa gi-wish ni Francis? Unsa imong wish? Uli nas Mama? Ha? Gusto ka muli nas Mama? Wow, nangindat man. Okay. Happy birthday langga. Nya, nalipay kasi padala ni Mama wala. Nalipay. Oh, wala ka nag-school karon? Unyang hapon mag-school ka? Okay, sige. Si Lola. Ikaw Lola niya, Ma'am? Dali Ma'am. Dali, wish sa nimo sa kay Francis. Honor lang gihapon. Wow, bright ini. Boy. Bright di ini. Wow. Sana all. Igsuon niya? Wow. Oo, kuya, igreet na imong mangod, kuya. Igreet na imong mangod. Sige na. Oo. Igreet na siya happy birthday. Oh, love dayon, love dayon. Oh. Unsa ingon kay Mama? Thank you. Okay. Oh, sige Ma'am, ikaw Ma'am, unsa imong ikasulti kay Ma'am Angeline? Salamat kayo, Angeline. Si Lola man ang naluha. Wow. Oy. Sana all. Mao di ay nga buutan pud ang ano. Ingon man ni Ma'am, dili lang i-prank ha si Baby Francis kay basig manumbag. Buutan man di ay. Uy, pugi pa jud. Okay. Sige, langga, happy birthday. Happy birthday. Palakpakan nato si Francis. Yehey, naulaw siya.
Di maulaw kay pugi-pugi man yan.